Görün ne de durablar yaşına. Al. Assalamu Bunlar bol alaikum. boyutlu. Мына кышында установка кылган печкабыз. Азыр берде лампочка жок экен. Фонарик менен тартып атабыз. Lampochka bırak koyayım. Так, байке, бул кандай экен бул печкадан? Bu peçka en son ne? Ben buğa bıyık uçunu koydurup alıp jirip oylakalım bana. Burada da emez son böyle kalaganda. Ben şimdi koyup koyuyorsun kança gradusda ösüp ısıp durup oşonu karmap turup normal temperatura. Yok ısıtam yakam desem yaksan aşık büllöydü. En son ne gelen bu jirip oylakalım bunu ömürken. Şu yaşagan ballarga rahmat şunu işletip koydurup alsalar kadimgideyle jirap kalasınlar. El yurt. Baştan ötüp ben gördüm bultur taza. Şu döp büttelen bunu onu koydurgan bu en son ne gelen. Bunun bularda türleri var eken. Okey. Ösün üstlerinde şartı ıstara karab alaslar da misal çünkü bulan çoğunu alsan doğru dayanayım bunu. Bir ayda bir yakanlı var eken. Bunu vermekte ösük ösünü layıktarak da baka. Bara çoğun nele kadar turganday oylar var. Көңүлүңүзгө жактыбы байке? Көңүлгө эң сонун көңүлгө эң сонун. Муну алса билбегендер алып алса чирик ойлар атат. Чынла. Мына балдарга рахмат мына ушинтип элди экен караңгы десе караңгыда келет, түндө десе түндө келет. Таңда десе таңда келет. Аз таңга карап калдым. Рахмат ушуларга дагы мынакей. Бул байке ушу 120 квадраттык печкадан алган мынакей. Жакшы, жакшы бар сон. Бияк тазалай эле экенсиз байке? Ушундай. Мынакей. Шылып көңүлүңүз жакты. Компьютери, вентилятору баары жакшы. Баары жакшы. Ойдогудай жакшы кыласың.